بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. نبينا عليه الصلاة والسلام منالو أنين بهلمو بمنامو يايجن سو በአይኑ አንዳየኝ የሚቆጠራው አሉ። በህልሙ ካየኝ በአይኑ እንዳየኝ ይቆጠራል አሉ። ምክንያቱም ሸይጣን በኔ ተመስሎ አይመጣም አሉ። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልሙ የሚያይ ሰው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠው ትልቅ የሆነ ቡሽራ አለ። ምንድነው ይሄ ቡሽራ የምስራች ምንድነው ሲባል ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ሪዋያ ላይ ጠቀሱት። ይሄኛው ሐዲስ ራሱን من رآني في المنام فسيراني في اليقظة بهلمو ياين سو نكتوم ياينيال بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم. من مالتنا بهلمو كاين كما موتو وفيتني ما يتوايك أرم مالتنا ويت إننيا هونو لموت سير سايهون إننيا بوهن بساعات أنين أينون كفتو بأينو ياينيال لالو. علماء جيهن ننسي فسروا من قالوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام قبرات شوست هنو السجن يالبت بوتا هونو الله تعالى بسنا بساتشو مهاكر يالو النجار اندا زجاج اندا مستاوت ادرغولت رسولنا عليه الصلاة والسلام قبراتشو وسط هونو ياياتشو المالتنو ليلانيو دغمو بزان غيزي كان ياياتشو دغمو ليموت سيل تنش سيقرو روح لتوطا تقاربا رسول صلى الله عليه وسلم ياياتشوال يعني سيايوت بمن ملكونم ياياتشو مالتنو نبياتنا عليه الصلاة والسلام በጀነት ያበሰሩት ፈገግ ብለው እየተመለከቱት በጥሩ ቡሽራና የምስራች ያያቸዋል። ይህንን ካገኘ ሰውየው በአኺራ ላይ አይቀጣም ማለት ነው። በኢማን ይሞታል፣ ኺታሙ ያምርለታል ማለት ነው። ለዚያ ነው ረሱሉና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህልም ማየት ትልቅ ዕጣ ነው። ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህልም ሲያያቸው አንድ ሰው በምን መልኩ ነው የሚያያቸው? ዑለማዎች ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በየትኛው መልኩ ቢያያቸው ያያቸው እሳቸው መሆናቸውን እስካረጋገጠ ድረስ ልቡ ላይ የወደቀለት ነብዩ ናቸው የሚል ነገር ከሆነ ወይም እሳቸው እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ሙሐመድ ነኝ ብለው ራሳቸውን ካስተዋወቁትና ልቡ ላይ ይሄ ነገር እስከገባ ድረስ በየትኛው መልኩ ያያቸው አንዳንዴ በሚያውቀው ሰው ተመስለው ሊመጡ ይችላሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በማያውቀው ሰውም ሆነ ተመስለው ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን እሳቸው መሆናቸውን ካወቀ እንዳያቸው ይቆጠራል አሉ።